Шықәсык аԥхьа агәы ҳалалратә фонд Ашана аусура хацнаркит Аԥсны анҭыҵ. Ари аамҭа иалагӡаны хаҭала Москва имҩаԥысхьеит згәабзиара уашәшәырахаз ахәыҷқәа рыцхыраара изкыз аконцертқәа аукцион ацәыргақәҵақәа. Уаҟа изкыз аԥарақәа зегьы хьыӡҳәала ацхыраара изыԥшыз ахәыҷқәа ирзахыԥхьаӡалан. Ари аразра изку аус рыхәҭаа аларҵарц рыӡбеит Москва агәҭаны иҟоу аҭаацәа бзиа еицырбахьоу акрыфарҭа страна души анапхгаҩцәагьы. Афонди дареи ицхырааны имҩаԥыргеит агәы ҳалалратә хәылԥазы. Згәабзиара уашәшәырахаз ахәыҷқәа рыцхыраара аусаҿы ҳара нас дхаҳгылар ҳҭахымхеит. Иҳалшо ала алагала ҟаҳҵоит, лҳәеит акрыфарҭа напхгаҩы Наталиа Ануа. Ахәылԥаз аҭаҩцәа аҩналара зиршәыз ахәыԥса адагьы дасу ирылшоз аԥара аларгалон. Иара убас иаархәарц рылшон иргәаԥхаз аҟазаратә наплыхқәа. Урҭ равторцәа хәыда-ԥсада фонд иарҭеит. Ҳәарада изгаз аԥара зегьы Мирослава Ҟәлбаиа лыцхыраара изкын. Предыдущей нашей акции это была выставка художников «Искусство ради жизни». На этой выставке, которая была в Московском доме национальностей, были приобретены работы. Все вырученные средства, как я уже сказала, были направлены на лечение ребенка. И ресторан «Страна души», руководство ресторана отобрало несколько работ, которые по тематике наиболее им подходят. Они представили их у себя на площадке. Гости ресторана могут их увидеть и приобрести. Ахәылԥаз зхы алазырхәыз иҭабуп ҳәа реиҳәеит афонд аԥҵаҩы Беслан Шьакаиа. Хәыпкыс иҳамоу дарбанзаалак згәабзиара ма зыԥсҭазаара хаҭа ашәарҭара иҭагылаз ахәыҷы ацхыраара иҭара заҵәык ауп азгәеиҭеит иара. Ахәылԥаз ишылзыҟазшьо еиԥш аԥхара аҵаҵаны имҩаԥылгеит Есма Ҳагыԥҳа. Ҷыдала иҭабуп ҳәа ралҳәеит агәы ҳалалра аусаҿы есымшаз лагала ҟазҵо еицырдыруа ҳџьынџьуаа Тарас Шамба, Олег Барцыц, Беслан Кобахиа. Урҭ ираналшьеит афонд ахьӡала адипломқәа, иара убас уаанӡа иархәахьаз асахьанӡақәа. Адипломқәа рзыԥшын иара убас асабшатәи ахәылԥаз дзырԥшӡаз аҟазацәа. Уамашәа иԥшӡоу хореографиатә номер налагӡеит Мадина Перцхилиаԥҳа. Ашәақәа налагӡеит Книсина арыхьӡ-зху амузыкатә ҵариурҭа студентка Лаура Сангулиаԥҳа. Ахәылԥаз алахәылацәа арлахҿыхит ауаԥсҭыԥҳа Лариса Садикоева иналагӡаз Кавказ ажәларқәа рмелодиақәа. Иҭабуп ҳәа лаҳәан иара убас ари ахәылԥаз шәҭыла изҩычаз афлорист Ольга Апусба. Афонд Ашана имҩаԥнаго агәы ҳалалратә акциа гәаартыла имаҷымкәа ахәыҷқәа рхы аладырхәхьеит. Иара убас илылшо лҟазара ала ацхыраара ҟалҵоит Мадина Перцхилиаԥҳагьы. Ахәыҷқәа есқьынгьы ирыцхраатәуп, аха иҟоуп ахәыҷқәа згәабзиара уашәшәыроу. Урҭ ҷыдала ацхыраара ирҭахуп. Убри азыҳәан ыҟоуп афонд Ашана. Ҳхы ҳамеигӡароуп, иҳалшо ала ацхыраара ҟаҳҵалароуп. Ахәылԥазаҿы рџьабаа алган иара убас акциақәа зегьы рылахо Мария Гыцԥҳа, Елена Лулуаԥҳа, Ия Ашәхәаҵааԥҳа. Афонд аусура иалагеижьҭеи бызшықәса рыҩныҵҟа ацхыраара рыҭоуп шәихын ижәи-ҩыџьаҩы ахәыҷқәа. Нона Кокосхьырԥҳа, Москвантә аԥсуа телехәаԥшразы.